بله تماشاوانین هجا دانستاندنین دیالوگا کردی یکریزیا کردی لروجاوای کردستانی اندام دستیا سروکاتی انکسه سلیمان و سوج قامشلول گلمنه دنباش که سلیمان که سلیمان جوی پرسیدس پی بکم نهال گور دنباش آگاه دارین وکی کرسان 24 مورگرتی دیدم کرد دکاری ریکفتن دناو بینا انکسه و پی نکده بیک وره راستیا وی که چنده گر لسر وی مجاری هن آگاه داریان شته ور بگرم که کسلیم دنباش جوا و کارمنده و حمو تماشاوانی کردستان 24 براستی او کار ام لسر دکن یعنی بخورتی ام لسر وی مسئله یعنی کار دکن و ام بردوامند حوارات خود مفاوضات خود لی ام نکارن تحدید بکن انه نزیک ولا دوره بهوین ام کاربن دمک نزیک ده ام بگهین انجامنا وراست يعني حبكي دريش كر أو بيفين وحوارات اللي أمجي تجربة تعلر درباس بونه يعني بتري دمك دريج يعني درباس بويه تبينا بحبك يعني باوري كيم بويه قال لك تشتي خراب جي شي بونه يعني أفقش وقت باعتبارات يعني مبررات يعني في دريش كرني وبرجوندية ملتك يعني في جاري تشيناب ام تجربة فاشر درباس بن ام بهيفيني ام دحمي خالد وقت بين نقاط دين سر حروفها وتشتيخها يعني بيجي وار بكن والسبب مسألة اما وك انجمان ام جدين ده الوسطى خده ام دبينن يكريزي جرينجك يعني جرينجي كوي مزن هي برجوندية ملتي ما تماشاوانین هیچا پیوندی عمل لگل اندامی دستیا سروکاتیانه که سیستمان و سوقت بول قامشلو گواگو پیوندی پیکاتم دی سه و گرن قامشلو لوانه سی افسرین ارتشا بله ام ود گرن قامشلو که سلیمان کرم که او بابتین گوته دگرت ندستا سکنا انا که سگری دا یک ریزی تپیشکشت کر فرمو که سلیمان بردوام ما دقوت انه بيقومان اما وك انا كسي ام جدينه هالوسطى خده ام كاردكنش بو يكريزيه ام دبينن جرينجي قال كي مزن جي كريزيا ملتي مرهي جي كريزيا رخصتني وي سياسير هي جبر فيها ام يعني باش لسرد شغلون ام بيفين ام كاربن يعني في مساله نزيك وقت بكاربين اللي مرون كار تحديد بك انه دمك نزيك ده ولا دور ده افجي جريداي بنافاروكا وقت بي اخافتنا وحوارات اي قودنا متشي دبن يعني جبر برجونديه ملتكي بي جريداي شينابه يعني ام دسي ريكفتني يعني فاشل درباس بون تطبيق نبون يعني ام في جاري شيناب ام بفشلنش برفيا ام دبيشن دحم خالد في ام نقاط دين صار حروفها ام لسر حمدشتي بسكنن جو ام بكين يعني يكريزي كي اتفاقي كي بريكوبي كي قسبه فعلا ملتي ما كيف خجير بيني وبفي جاري راستن وك جاري بري وافجي هردو طرفاتي خستن يعني جي بيانكي جيتي خستن وجا انا كسي جيتي خستن جدي بند حوارات وهو بيفيني خدي وامكار بن بجين انجامنا نهاهن مجارين سركه حنا ككي سليمان قودنا بينا انا كسو بيانا كذا سكنين جدال سرهبون يك جوان بابتان مجارا لشكريا يعني سربازيا بنچاريه ياكو لروجاوي كردستاني دهات سپاندن هر وها روشا گرتين انا كسدوا هر دو بابتان ده گر بزانبم هین پیوندی بردوامن یانجی دوا بابتان ده هون گهشتنه انجامکی اف بابت براستي يعني هاتنا خافتن وهين نقاشتنا انجامنا جبو لشكريانا شارم دبينن يعني بيوستيك بي هي انه بسكنه حتى جو ام كاربن بجين يعني اتفاقي يعني دوالي لشكري وامني دي افيا بيتر بوي دريف جريداي ام بيتر ملتي خو تشجيع بكنش فقرير يعني خورت دولي دنمان يعني برانيا خورتاج بر عسكريانا شار
دەرکەتن ji derve yanî divê qonaxa taliyê wek dibe nifşekî din ji milletê me car di penaber dibe û xelçînora dixwînî û dixwazî yanî qeneeta me de yanî berjewendiyê milletê me tê xwestin û ev mesele yanî bisekine. Wek me fêm kirbû û yanî diwarê praktîkê de sekinî lê mixabin do agahî nîgaştin nav destê me nûhîn wek dibe xorta digirin û em dibînin ev tiştekî nerast e divê bisekine û me elmetî yanî fermandarên qesedê kir me got ev mesele bisekine. Mesela yanî girtiya jî heta niha wek dibe bidawî nebûye wan wek qesedê yanî komîtenê çêkirine lêkolîna çê dikin ew jî em dibêjin yanî divê ev mesele jî çareser bibe yanî bi rastî ev yanî xalayekê bû di hevpeyvînê de yanî wek dibe ev gavên avakirina baweriyê bû lê me jî mura'a kir yanî hêdî hêdî bera encam nişê derkevin heta niha tiştek jê derneketî. Kekê Slêman niha di proseya diyaloga Kurdî de di vê proseya yekrêziyê de got navbêhna eneke sew peyeneke de birê diçe niha hin aliyên dinên Kurdî hene nizam yani em karin wana wekî aliyê sêyem bi nav bikin ê ku ne di vê proseyê de cih digirin li ser daxilkirina wan di nav vê proseyê de gelo ti peywendî nav we de heye an eneke sew peyeneke dê destpêkê de bigihine rêkeftinê piştî wê na ev ê daxil bibin di vê babetê de get meronî bike Kek Slêman. Wala babet yanî nebûyî ciyê hevpeyvînê ew nîqaşê di nav me de bi rastî yanî di qonaxa tê di piştî wek dibe yanî ittifaq bi dawî bive em bive em karibin bigihên encamekê ew jî yanî wê yanî rênî jêr bên dîtin ji bo çareser bibin. Baş e di vê çerçeveya yekrêziyê diyaloga Kurdî de bipirsin. Niha Kekê Slêman Amerîka wekî welatekî zilhêzê cîhanî got di navbêhna vê diyalogê de cih dikire wekî aliyekî gerantör. Piştgiriya Yekîtiya Ewropa hêzên hevpeymanan ê ku ji bo vê diyalogê hatiye destnîşankirin heye gelo bandora van aliyên gerantör li danûstandinan çaweye hûn çawa dinirxînin wekî eneke se sekna hêzên navnetewî di gerantöriyê de di proseya diyaloga Kurdî. Bêguman ême yek ji yanî ji tiştê got em bêtir yanî teşcîዕ kirin û em derbasî vê diyalogê bibin ev yanî wek dibe riayeta dewlî piştgiriya dewletên wek dibe tehelfa duwelî û riayeta dewleta Amerîka ji van hevpeyvîna re û rojane yanî bi mer hazir dibin û bi rastî jî yanî karekî mezin dikin ji bona ev diyalog binecihe û bi dawî bê ev jî di baweriya me de yanî ev demek gelekî mezin ji milletê me re îro Amerîka û dewletên mutehalif pê re got piştgêrin ji Yekîtiya Kurdarê ev jî wek dibe giringiya milletê Kurd di rojhilata navîn de giringiya milletê Kurd di Sûriye de tê xuyanî kirin û milletekî wek pêkhatîkî yanî nikare yanî kes nikare tecawuza wan bike divê mafê vî milletî misokir bibe di pêşeroja Sûrî de di destûra Sûriye a getê de bi rastî jî rolek gelekî erênî û îcabî dilîzin Emerîkan û em jî wek dibe alîkarin bi wan rêjbona got em karibin yanî wan binecihînin ev di alîkî di yanî di alîkî din jî di bi rastî ême em karê em dikin ew yanî xebata em jêr dikin em dixwazin yanî em tişkî ava bikin yanî ne wek tiştê berê em tişkî ava bikin feelen wek dibe muqewimatê yanî necahê tê yanî tê dihebe destêwerdana ji derve tê tune be em her divê çerçevê de dixwazim bipirsim Kekê Slêman dixwazim divê çerçevê de bipirsim niha yani ji derveyî ku raya giştiya Kurdistanê bi tevayî piştgiriya vê prosesê dike di asla navnetewî de piştgiriyekî mezin ji vê proseyê re heye lê di asta herêmî de İran, Sûriye, Tirkiye destnîşankirine ku ev diyaloga Kurdî heta cihekî ewna dijberiya wê dikin
ji dervî wê jî hin aliyên dinî derekî herêmî nav xweyî jî hene ê ku li pêşiya vê diyalogê dibine çoz, dibine astengî. براستی ئێمە وەک ئەنە کەسێ نەڕینەمە ئێمە ئەم دەبێن ئەم vê دیالۆکا خۆ دکن یەکرێزیە کوردی ئەم دخوازن کووردا ببن یەک بەری گشی یەک ji استراتیژیا مەلگۆر نەڕینا سیاسی و پرسگرێکا سووری لێ جنێفێ تێ چارەسەرکردن و نەل تو دەرێدنێ ئەv یەک ئادودا ئەم دەبێن ئەم نەدژی تو دەولەتێ هەرێمینێ یعنی ئەم یەکرێزییا خواوا دکن ji بۆ پێشەڕۆژە ملەتێ خۆ وەک چاوە يعني ملتي سوري بتوايد دخوازم بفيك امجي وك ملتي كردم دخوازم ببن يك وام بهفدورجي تفل لوبوزيونا سوري ببن ام تفل حلا سياسي ببن ايرو اما وك انا كسي ام تيدن هوزان نونري ما د لجنه دستوري هن وام برواني برما في ملتي خدكن يعني ام هول ددن انه ام كاربن يعني وك حركات سياسي كردي وك يعني وشغاق اف يعني هف بايفين بداوي بوك ملتي كرد بالتمامي وقت بي ام تمثيل بفن دفان لجاني دستوري ودحم تشتادي يعني ام ندجي كسكينه تركيا وك دولتك هرمي ام تجارة هالوسطى من دجي وي ام بيفيني يعني اوجي كاربن وقت بي احترام خصوصيه ملتي كرد بقرن ايرو برجونديه ملتي ما في تشتيت خوازن دولتين مزن وك امريكا وفرنسا ودولتي اوروبي بتوايد بيجن انو كريزيا كردا في داوانتي هي اما ام في هالوسطى خدن خياني كرن ام دبينن يعني اف تشتيق شيء بند دفرين كردي د سريكانيه عفرين جريسبي براستي قالك انتهاكات شيء بن مفروض يعني اف تشتنا بين سكناندن ام وك ملتي كرد يعني بلكي بتري 7 كيلومتر سينور دنا مو دولتا تركي دي اما ام دجاتيا تركي ناخوازن ام بهفين اوجي كاربن احترام خصوصيه ملتي ما بقرن وبرجونديه ملتي ما مراعاه بكن يعني. بله سپاس بوده اندام دستیار سروکاتیه انا کسه سليمان جبو سوريا بله بله کرم کاک سليمان جبو سوريا وايران يعني يعني هزن هرمي براستيجي يعني اما وك ملتي كرد ام تجاره دجيات يا تو دولتانا خوازن ام دبيجن ام ملتك السر خاكا خدجين اف خاك يعني ملتي ما يعني ديروكي خاكا ملتي ما ديروكي ام يعني وقت بيكاتيك سركن جي ملتي سوري بتبعي ام ما في ملتي خد سوريا بيشوروج خوازن ام دجاتيا تو دولتانا كن لي ام دبيجن يعني ونج مصلحتها وان دولتا بشي وشغا دجاتيا ما بكن يعني وك آرامي واشتي جملتي خورد خوازن گرك جملتي كرد جير بخوازن بله سپاس بوده سليمان وسو اندام دستیار سروکاتیه انا کسه گوش قامشلول گل گلك سپاس ورش